انجمن اجتماعی کرد سوریه انا کسی جه حکومت سوریه خواست کو ادی لگل شاندا کردی دست به دانوستاندنان بکه انا کسی لباجار قامشلو جوینک ساز کرد د جوینه ده بحثا کنفرانس یک ریزی و یک کلوستا کردی کرد کل قامشلو چی ببو گوت پیوست حکومت جبو دانوستاندنان دست پیش خریه بکه جبو کو او چاره سرکرنا پرسا کرد گوتو بیش بکن انا کسی جا حکومت داخواست کرد که ادی داوی لسیاست و ذهنیت رژیما بره به جبو قوناغا نو کار بکرن انجمن کردی بحثا شر لسویدا جی کرو گوت پیوست ادی داوی لبویارین به ایش این لسویدا وره و ما فین پیکاتیان دبیجه در ناو سوریا که دموکراتیک سوریا که نناوندی لا مرکزی دا ده مسوگر کرن تماشاوان هجا لقامشلو کنفرانس یک ریزی کردی هاتبو ساز کرن جوه کنفرانس شاندک هاتبو آوا کرن جبو کو او شاند بچه شامه و داخوازا مافین گل کرد بکه بگمان آوا کرنا شانده گله کی گرینگ بون دزانن آلیین جدا ین کردستان کرد تیدا بشدار ببونو و کیف خوشی خوا آنی بونه زمان کنفرانس ها ساز کرن نونر سروک بارزانی ده کنفرانس دا بشدار بو فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی وکا گارانتور بشدار بو آلیین دن بشدار بون آلیین ناکوک دوی کنفرانس دا آمده بونو پرسا چاره سر کرنا پرسا کردی لشامه گوتو بیش کرن جوه کنفرانس شانده که کردی درکت هندزانن او شانده کردی و بچه نونرتیا پرسا کرد لشامی بکن لسر و مجاره فرماندار گشتی حسد مظلوم عبدی آخفی گوت نها شانده که ریوبریا خسر شانده که حسده دچن شامی دست به دانوستاندن آده که لید بیجه او نه الترناتیف جبو شانده کردی ده بیجه پرسا کرد شانده کردی لشامی گوتو بیج دکه او یعنی چهار سرکرنا پرسا کرد ویج شاندا کردی را وره هیشتن هر وها گوت دمک نزیک دا او بچه پاریس و لگل بر پرسین حکومت سوریه او مجارین گریدایی مجارین حتی نها ناکوک مانه دبیجه و وان مجاران گوتو بیش بکه اف بشک بوج اخافتنا فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی تشتکی دنجی گوت بگمان جبوكو ريفا بريا خسر تفلي حكومته با جبوكو يزن سوريا ديمقراطيك تفلي حكومته بن افانا برسن قالكي جرينجن حتى نها وان اف برس لقال حكومته شامي قوتو بيج نكرنا فيش تاكيدن قوت مظلوم عبدي قوت كونفرانسا كردي يعني ياكو لقامش لو هاتبو ساسكرين قوت او كونفرانسا كردي نونرتيا ما في قال كرد لشامي لسوريا دكا قوت شاندا كردي يعني نونرتيا ما في نونرتيا إرادة يا قال كرد لشامي دكا ودبيجا شام دا كردي نا الترناتيفا كجبو شام دا ريفابريا خسر لقوت حمو آليين كردي كل روجافاي كردستاني ولو سورينا تاني شام دا كردي نونري وان وی خلم گله کرده دمک دبیجه حتی نه دم نگنجاوه حتی نه شام نه آمده لید دم گنجاو دا و شام بچه شامه و دست به دانوستاندنان بکه وقتی که آتی چه کرد سر نبی کنفرانسی یعنی مثلا یعنی نه نکتی پراتیکه از خازن و مجرد چی مثلا هنیک بزلال بین زمان نه یعنی کنفرانس او اراده گله کرد بود دور جوای کردستان تبعی پارتی کردی گیتی ده حاضر بون و او اراده کش کنفرانس درکتی محمیان گریده ده و نجی نقاشه و هلبتن يعني لسر نبي يعني به کنفرانس او وقتی کنه هاتی چیکرن او هره يعني او ورقه کج کنفرانس درکتی او به حکومت شامل گفتگو بکی شيء جدو ترنينه ودركه او يعني إرادة دركت همي بارتيان لسر بارتي كردي وشخصيته كرد إجواكي وسياسي لسر او الانجام لسر انجام كل هفد كرن وبجرا يشتري جهات دكلار كرن
أوانا أو يعني أما هي أوان نجي مساومة وكتاب وطن خبر أفهمتني كن هات تنا شكرن بالشامرة اللي صرنا ببكرو رجرات سوريا صرنا بقصده أبا نبدلي ويا بدلي وينينا مادة دوامين هذا اتفاق ده آذر ده مسألة كرد جريدة أو مادة كوسا أو يبندك جشتية هاتي أو كرنا ده كونفرنس نيرني كخوي ده جدا تره برفره هي هل بتن وي يعني وفتا كنا هي قدام خواره وهري السر يعني سر نافي بارتيان كرد سر نافي انجلي كرد لرجوعي كردستان وده تشرشوفا يعني انجام ايكو كونفرنس دركتي وحكومه شاميره بگفتگو بكن لبالي ازبي بيجم كما حتى ندرنج ما يعني اوجد او بيجرك يعني بو بيجم غير بيجني كروني بكن نهات رستي بخازه يعني هين يعني هفديتن بشوازي كيو ريكو بيك هين دس بينا كرنا راست چند جانه هفديتن شيبون چون هاتن شيبون لبالي هين نكتي روتايا كي بلان او بوكو يعني ام بيجم بلان فيلنجيه كو ام بيجم دس بيك مجارين بكرو رجات سوري گشكوار نقاش كرن مجاري عسكري هنا مجاري اداري هنا قالك مجاري عاجل هنا مجاري شر هبو يعني اغربس بيست مجاري فيلنجي يا شاغرتانا اري مجاري براتيك هبو وانا مجار ورا نقاش كرن واللي كلاكي ولا سر مجار دوزا قال كرد ما في قال كرد او يعني وفتا او شاندا كوج او دركتي كونفرنس دركتي واتي بجرتن او يعني نقاش بكي لا مخابن هن اي وين هاتي ان ظرفي وچ نبون شو خزاتن يعني هدتني گشتي هند داس بينا كرنا يعني ابا هناكتي روتايا كي بربه او جنكته يعني براتيك شنو شامج بروي نجبر شيء ديتره biraz باور دكم يعني بشتي فا هفتني ما يكون باريس تشيلبن بشتي كم إيدي يعني فا مجاري مفاوضاتن گفتگوی کنه تنه کردن که تیکه به ام بیجم پلان كده ورا مشاندن برنامج ورا تشيكرن و وفد كرديجي و هر مجاري كرد او بكي نقاش بكي